Bakunzi bacu mudukurikira turabasuhuje tubazaniye amakuru y'imikino. Kuri iki cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo 2024 ikipe ya Gorilla FC yari yakiriyemo Rayon Sport muri shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League 2024-2025. Ni umukino wagiye kuba amakipe yombi yakaniranye, dore ko mu mikino ine iheruka guhuza aya makipe yombi, ikipe ya Rayon Sport yari yatsinzemo imikino 2, Gorilla itsindamo umukino umwe, naho undi mukino usigaye amakipe yombi yaranganyije. Mu mikino amakipe yombi aheruka gukina muri shampiyona y'u Rwanda, ikipe ya Gorilla FC yari yanganyije na Bugesera, naho Rayon Sport itsinda Etincelle 1-0. Abakinnyi 11 ku ruhande rwa Gorilla FC yabanje mu kibuga harimo Muhawenimana God, Nsengiyumva Samuel, Duimana Eric, Musa Omar, Nshutinziza Didier, Mordan Victor, Duimana Frank, Rutonesha Hezbon, Karenzo Alexis na Nishimiyimana Blaise. Naho ku ruhande rwa Rayon Sport 11 babanje mu kibuga ni Kandimi Ndiaye, Ombolenga Fitin, Ugingo Hakim, Yusuf Dieng, Nsayimana Aimable, Kanamugire Roger, Ndayishimiye Richard, Muhire Keve, Basen Aziz, Kurang, Iraguha Haji na Fon Ganyi. Amakipe yombi yatangiye yatakana, nko ku ruhande ku munota wa 4 Ombolenga Fitin yarakinanye neza na Iraguha Haji imbere y'izamu rya Gorilla FC, nuko umupira Nishimwe Blaise awukuramo akizizamu. Ni nako ku ruhande rwa Gorilla FC ku munota wa 23 Karenzo Alexis yananiwe gutsinda igitego wenyine ubwo yari yisanze afite umupira imbere y'izamu rya Rayon Sport. Ni nabwo nanone ku munota wa 27 umuzamu wa Rayon Sport Kandimi Ndiaye yakoze akazi gakomeye cyane nyuma yo gukuramo ishuti rikomeye cyane yaratewe na Nishimwe Blaise wahoze akinira Rayon Sport. Ari nako ku munota wa 29 umunyane Senegal Fan Ganye afunguye amazamu ku ruhande rwa Rayon Sport nyuma y'umupira wari ukinwe neza na Ndayishimiye Richard na Aziz Basane. Rayon Sport akaba aribwo yaribonye igitego cya mbere. Ni nako igice cya mbere cyarangiye ari igitego kimwe cya Rayon Sport ku busa bwa Gorilla FC. Igice cya kabiri cyaje gutangira amakipe yombi arimo yatakana, dore ko Gorilla yashakaga ku buryo yareba ko yakishyura. Ku munota wa 60 ikipe ya Rayon Sport yaje kubona penalty nyuma yuko uwitwa Aziz Basane yarazamukanye umupira, ariko Rutonesha Hezbon umupira awugaruza akaboko, umusifuzi ahita atanga penalty. Muhire Keve waje kuyitera neza ayinjiza mu izamu. Igitego cya kabiri cya Rayon Sport kiba kirabonetse. Abareyo bari baje gushyigikira ikipe yabo bakomeza kwishimira igitego cya kabiri cyari kibonetse. Ikipe ya Gorilla FC yacishijemo ngo ikomeze yatake, ariko wabonaga ko nta mbaraga ifite zo kuza kuba yakishyura ibitego 2. Ni nako umukino waje kurangira Rayon Sport itsinze ibitego 2-0 bwa Gorilla FC. Yari Nkurikinka Abdul, Ingenzi TV.